Assalamu alaikum. Bishkek Xabar YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн 2020 жылдын 20 сентябры, күнгө жекшемби, авторунук Бишкек, Риом Муна базары. Япошкаларды көрсөтүүнүн биринчи бөлүгүн баштайбыз. Биз менен чогуу болуңуздар, 10 мүнөт бою. Биз көрсөтүүнү сиздер үчүн баштайбыз. Лайк басып, комментарий жазып, сурооңуздар болсо, биз көрсөтүүнү баштайбыз. Мына биринчи эле алдыңыздарда турган Honda Step Spada юбкалар менен турат, ак түстө. İzlegендер өтө көп болушу керек. Үстүндө багажник дагы бар. Жылы 2001 деп жазып коюптур. Объем 2, басы $7,700. Номери 707 29 54 53. Жылы 2001 эмес, 2003 же 4 болушу керек. 2001 деп жазып коюптур. Toyota Oppa, жылы 2003, 1.8, срочный. Окончательный басы 3.9, номери 0500 72. Расход 8.9. Болуш 3.9 болам ака? Звонтесе сүйлөшөбүз. Да, туура келсе, реально алам дегендер болсо 3.9дан дагы түшүп бериши мүмкүн. Сүйлөшөбүз дейт. Номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. YouTube'dan Bishkek Xabar. Ушунун жанында Honda CR турат. Правый руль. Жылы кайсы? 96 дейт, 2 объем. $4,300. Subaru Forester, жылы 2005, объем 2 автомат, $6,700. Номери 702 03 06 41. Айдап кетесің сен, ол мен айдап чыктып аткан анда сен Форестерді айдап. Бұл жерде достор, Toyota Windom'ны басы менен номерин калтырып коюптур. $6,000. Номери 0741 91 51. Булардын көп учурда жылы 2001ден 2005ке чейин болот. Менимче 2003 же 2002 болушу мүмкүн. Объем 3, передний привод. Honda Stream, Boss түстө. Жылы 2003, 2 объем. Передний да бар. Передний дейт. Пробег канча болду? 186,000 км. Жүргөн дейт, басы $5,000. 4848. Номери 501 76 20 01 дейт. Канча болот болушу? 48. $4,800. Саксай идеал. Сесенен уктуңуздар, идеал дейт. Монитор бар. Левый руль, Toyota Camry автоунаасы срочно сатылат дейт, жылы 2003, объем 2.4, $6,600. Номери 704 33 31 10. Honda EDX, жылы 2005, объем 1.7 автомат, басы 5,5, номери 0707 31 68 35. Өтіп кетелі бәкір. Жақы тартып кетелі. $5,500. Honda Accord, торневый кузов, жылы 2001, 2 объем газ, бензин, коробкасы автомат, белый жемчуг. Басы $4,600. Номери 707 31 68 35.
Subaru Legacy BL5 жылы 2004, объем 3, автомат. $5200, номері 502 88 42 43. Салонный кожа. Honda Fit жылы 2003, объем 1.3, коробка вариатор, пробег оригинал, бағасы 4,5, номері 705 65 00 77. Дағы бір ақ түсті Honda Stream жылы 2001, 2 объем автомат, бағасы $4000. Номері 0500 72 17 72. Honda Odyssey Absolut жылы 2002, 2.3 автомат, 205 пробег, родной краска, $5200, номері 706 155 777. Subaru Legacy Universal жылы 2001, объем 2 автомат, Twin Turbo дейді. Коробкасы автомат, расход 13, бағасы $3350, номері 707 584 101. Honda Accord, белый жемчуг, жылы 2005, 2 объем газ, бензин, бағасы $6000, номері 557 41 11 01. Задний камера бар. Toyota Alphard жылы 2003, 3 объем автомат, газ, бензин, бағасы $10.000, номері 504 12 12 82. Honda Inspire жылы 2003, объем 2.5 автомат, трассада расход 8-9, шар içinde 12-14 ет, бағасы 5,5, пробег 220 000 км жүрген, номері 706 63 44 44. Салон кіріз. Салон қанша алады екен болшы? Болшы 400 000. 400 000. Сонымен. Бардыңа гарантия берді. Үстінде мынандай багажниктер дағы бар екен. Toyota Estima жылы 2002, объем 3, бағасы $5300, номері 552 17 38 38. Toyota Estima. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8 автомат, бағасы 5,5, номері 773 62 46 36. Армениядан келген Honda Elysion жылы 2008, объем 2.4 автомат, учет Армениядан $8600, номері 554 08 81 01.
Nissan X-Trail, жылы 2003, 2 объем автомат, 184 пробег, басы 5,5, номері 505 49 01 60. Салон отырғыштары кожа, көріп тұрасыздар, коробкасы автомат, правый руль.